ku amukela eka Oscar Makamu na Majuvan Sisters YouTube channel. Seketela nsini ya wena hi ku subscribe. Minjhani gaza hinkwayo jikelele i Oscar Makamu sini ya n'wina kambe masagwadi aka channel ya Oscar Makamu na Majuvan Sisters. Channel leyi ku nga khale yi ri kona a ni nga ri busy ngopfu hi yona mara sweswi ni ta sungula ku va busy hi yona. Swivutiso hinkwaswo leswi mi tsakelaka ku swi vutisa ni kona ku mi hlamula. Yi ta va kha mi tisela ti-interviews hinkwato ku hlela tinsimu ta Oscar Makamu for valandzeri va Oscar Makamu ku va va tiva swin'wana na swin'wanyana hi music wa Oscar Makamu. Channel leyiwani yi ready for sweswo i nkarhi wa ku se yi tirha sweswiwani. Ti-interviews lava tsakelaka ku ni interviewa va ta ka channel leyiwani. Xa vona ku ni interviewa hi uploada kwala valandzeri va Oscar Makamu va wu kuma kwala interview yaleyo. Ti-music video ta va kha hi endla hi uploada ka channel leyiwani ya Oscar Makamu na Majuvan Sisters. So vanhu va ka Gaza ni kombela mi subscribe ka channel ya nsini ya n'wina ku va ni kula ni swi langutele ka n'wina. So ni kombela mi subscribe ta va kha mi tisela swo tala ka channel leyiwani. Se Makamu channel leyi mi ngo mina yona mi la ku va busy hi yona. Hi la ku tiva ku mi yi fulerini kumbe i ya rini? Oh, channel ya November 2019. I khale nyana yi ri kona no ka ni nga ri busy hi yona. Lexi a ni xi tirha ka yona a ku ri ku uploada ti-performance na music video yin'wana ni nga tshama ni yi endla malembe nyana ndzhaku. Yeah. Lero sweswiwani hi ta langutisela ti-music video tin'wana to tala kumbe mi ta tirha sweswi mi nga swi hlamusela na? Yeah, ti-music video ti ta va kona kahle no nyuma ku va promisa ku n'hweti na n'hweti ku ta va na music video mara music video yi ta va kona. Yeah. Okay, se ku na swilo swo tala ngopfu swi nga vulavuriwa hi Oscar Makamu. Ni to kombisa aka YouTube ti-allegations tin'wana to hey Oscar Makamu endle leswi, Oscar Makamu tshama endla leswi, Oscar Makamu 1 2 3. Hi nga swi langutisela tinhlamulo to vana to n'wina mi ta nyika side ra n'wina ra xitori kumbe mi ta hlamula swin'wana na? Sweswo swo boha channel leyiwani yi ta va yi kha yi basisa munhu un'wana na un'wanyana ka hinkwaswo leswi a swi vulavuriwa swi ta va ni ta va ni kha ni swi hlamula sweswiwani. Ni ready ku swi hlamula. Okay. So loko ko va ku ri na artist maybe a of teka Red Boy Mchangana u la ku endla interview ka channel ya n'wina. Ma ta amukela ti-artist tin'wana na kumbe vanhu van'wana na van'wana lava nga na mintirho yo karhi kumbe lava nga hlangana na swiyimo swo karhi vuton'wini va ta swi hlamusela. A of teka munhu u hlangane na khombo ro karhi kumbe u hlangana na swin'wana ka relationship ma amukela ku a ta hlamusela na kumbe leyi ta va kha yi vulavula hi swa Oscar Makamu ntsena? Channel yi ta va yi nga langusanangi na Oscar Makamu ntsena. Ti-artist yin'wana na yin'wanyani hi ta interviewa munhu un'wana na un'wana la twaka a tsakela ku la ku humesa swo karhi a n'wi welcome ku ta va ku ri busy hi swona sweswo ngopfu. Yeah. Okay. So ntwe la kha mi kombisa ku mi amukela vanhu va ku va ta mi interview. Se vanhu lava mi amukela n'wana na un'wana kumbe mahlawula nakona va mi kombisa ku yini loko va ri na ku tsakela? Leyi channel ni amukela munhu un'wana na un'wana ku a ta ni interview. A ni ngo ku ta uploadiwa ka channel leyiwani. So un'wana na un'wanyana u amukelekini ku ta ni interview. Okay. Ku kuma mina 073 902 5578 073 902 5578. Loko ni nga kumeki kwalano ma hlayela nambara leyi n'wanyana ya 073 7738 048. Exactly. Loko ma ni kuma ka liya mi ta ni kuma ka liya yin'wanyana. So swi ta va swi tshame hi ndlela yaleyo. Ta va kha interview wa munhu un'wana na un'wanyani
lava va tinkinga na tona hi ta va kha hi ti tisa kwala hi tlhantlha na tinghoma hi famba hi cheka na ti-fans ta hina ti-short videos leta ta ka TikTok hi ta va kha ti uploada kwalawani so ti-fans ta hina ta va kha ti hlamuseta ku leyi nghoma titwa yini sweswo swo tanihi ta va ri busy swilo ngopfu. Loko vanhu va lava ku navetisa mabindzu ma va pfumelela ya va amukelekile va pfumeleriwa ku endla sweswo ka hakeliwa kumbe hi ta yi negotiate price ya kona loko se hi twananile ku kula ku endleka yini ivi hi swi heta hi mukhuva wolowo. Se loko vanhu va mi kuma va mi lava nga mi kumi tifonini swa biha ku munhu wa mi inboxa ka social media na? No, ku a swi bihi ku ni inboxa ka Facebook ku na channel kumbe group ya Oscar Makamu na Majubane Sisters. So group leya inbox ya yona yi pfulekini leriya ra ku xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka va nga inboxa then hi ta va hlamula hi va yisa lava lavaka kona. Okay, Makamu a hi gemeteni kwala to tala ti ta va ti ri kona kwale chaneleni sharp. Bye bye. Mo ni ku ni bebuluka ka Mavambi because clinic a ri ka Mavambi mara kaya le Jim Jones kaya le Jim Jones leyi nga hansi ka Mavambi. Okay, kahle mo bebelwa clinic ya ka Mavambi ni le clinic ali xo ngopfu ni nga ni bebulu xitangeni ku khale ni wa masiku nyana ni. Okay. Ni byeleni na Oscar Makamu va swa tidyondzo ta vona mi nga va ma ha tsundzuka ku mi sungule ku dyondza xikolo rini nakona kwihi? Ya na swi tsundzuka nyana ni nga va ni dyondze xikolo I think ni nga va ni sungule 94 a ni nge se bebuli then loko ni sungula 94 yaleyo ni ku AB a ku ri grade R. Okay. Then loko ni ri ka B a ni dyondza Jim Jones a ni ri AB liya ivi papa na mhani va hambana so mi ni sala na papa. a wu hlalele channel ya wena leyi u yi rhandzaka ya Oscar Makamu na Majubane Sisters. Leyi i Dayimani.